tapu mo e muniwalu o e aurora o e tau kakapa. Ka koe uho i mama o taimi o i taniti. Tapu e laa e ono i kua ngā. Koe laa o kei tuu koe whakataurama e harapono ngā. Tapu e tahine kui ni. Tahine kui na naspau. Tapu e tama pirinis kalau ni. Tama ko tupoutoa ulukalala. Mo e tulu mafua o loto palasi. Tapu e heilala tangtangi o loto palasi. Tahine ko salote mafeo pilorevu tuita. Tapu mo pirinis tui perehake. Mo e hou eike whonua. Tapu mo e whakawhakalangangi. Ono po takata mo are o tunuku. Ko ek minista o yako mo yako ngawe. Tapu ke ek pare mia o tonga. Ek no pere whakawhanua. Mo he oi kabineti o e whonua. Tapu ki e tare kita. Wa ai ngahi ngawe. Whakalau maari e sasue siriana tawa taina tonga. Whai whikau takata taria i niu metolu. Mo haa whakaolunga o tonga. Tapu ki he pule lahi ka koe CEO. E potu ngawe ako mo e ako ngawe. Iskeri ngā luoko. Tapu ke vai sensala o University Whawhanua o tonga Dr. Masaso Paunga. Tapu ke ngai tuunga whakaoko whatongi ako toa pe i e potu ngawe ako mo e ako ngawe pepehe ke University Whawhanua o tonga. Tapu ke kau whai ako toa pe o ngmau o ngona ai polo kalamani me funga wailahi o wai ko niu toa lola halai walu whanga ihe si pepehe ke funga whonua. Tapu ki e kau i kona mo ui o i whatongia whai ako utau kau whataha i e aho koe ni. Turo watu mo e kere tupua o e ako o kokore ke hufanga atu he tala whakapapa kakato e whonua pe moe lotu. Tumua ke ufakatau ke atu ai porokalama e o au lotu whakawhitai o e tau whakaako uanoa uanoa. Kahiri pia e whakawa e whakahoko atu ai rea taitari whakahoko ia e Dean Faculty of Science and Technology me University Whawhanua tonga pona pati taunsila. Whakahiri ia e lau atu tauhimi uraki e Losena Sukamanu koe Principal Education Officer me CDU kumau wahenga maroro. Kahiri ai himi tauhoka atu ke resoni e lau atu ia e Tevita Craftoni Roger Page la atu koe tare kita e test mau wahenga maroro pe whakahoko lewa e taurotu whakahoko ia e tangatai whaifkau toke tā tari ai niu me tolu pe hoko atu ke roto ai eiki. Lea tari pona pate taunsila. Tapu ki he o tua maafmas o ku awhio i tau lotolotonga. Tapu ki he hawe o twereni te lao ki hulu e ono i kuonga kingi tupo ono. Tapu ki taine kui no whina tonga, kui na naspau. Tapu ki pininis kalau ni tupo utoa ukalala mo e hou eiki o i whonua. Tapu eni ki eik sea wharearea lot vaya mo kau whawhonga o e wharearea. Whatapu atu ki he whawhalanglangi. Ona Paul Dr. Moare o Tunuk ko e Eki Minista ki potu ngā ako mo ako ngā o e atonga. Kau maa e pare mia mo toi ngai ho Eki Minista kabineti. Tapu atu maftu tā uluas, maftu ki mana moi, kau maa hoki a maftu ki whare mam. Tapu atu heni ki tangatai ki whaiwhekau, tok taheneri tari ai niu me tolu,
tare kita pot ngawe evangelio sia suesidan ta na tonga hana e fatongia mamafa o pongpong koin ka ma ha taula ik mafta rafi ka ma mafto manamo oi ko kore ke ufanga he tala fatap kakato o e fonua pe mo lot kai ata ke ufafonga to tangata iki pulengau o e pot ngawe ako moyak ngawe iskeliok kau tarekit kau purea kau ngawe ko to pot ngako moyak ngawe pegi he pure ngawe university fa fonua tonga Dr. Julio Masaso ti ko ngau paung mo kau tarekit kau tin pe mo kau ngawe o university fa fonua tonga ono koto kai ata mo mutuan ke ufahokat fatongi area tartari o polokalamba lot frafita ia mo hufia o tau ngawe frako uanoa uanon tau de tomo atu ko koloria mo frafita ila ki o tua maf he tau hi mo tau lama tau mo vai tau ausiai tau ngawe fo o koen uanoa uano mo afa kolo koen ke tau fata ta mai ke frafita ia mo hufia ahono ngawe anga aho ia toka pe he amanaki pia hof mo framo mei ulu ka ko tau kau hono wau mo lau I hono kau framo ingai ko koloa ka ko koloi aho mafan ang mo no e pe u de tu mo lot fa papa ki kau holomu he no fo ako mo lot hona uma o tu wai ai lo tongani lawe fatungia ko tapuak fai be mo ilo pau tu asino ia ka eke fika ek fala falang lang ona poltok tamuare otunuk ko ek nista pot ngawe ako mo yak ngawe wo masivarea ke ka to ye fia ma fanala mo lot honga ia ye pure ngawe kau tarekit kau ngawe ko to pot ngawe pe foki he kinautolu o ku fatongia me toke lau mama wa ulah hapai funga fonua ka matonga eik ka wat fuki ai mo ka nga fa taha ai puninga o university fa fonua ka ma hono ka tarekit ka tin mo ka ngawe hono ka to italat tata le re feitun po kala malot fa vitai o tau tu utamo ui he tau wa afe ma wa no mo fia ono tau ngawe fa lang I kai pure la ngai fatongia ai ka ko tuk time o mawinga he ak ai ka ha o fonua o ku honga pe ku yai afi la me te ai loto koto pe mau hakai helang kota tawange ke fapulpul mai a feituna ke les mo tapa ka to mafi pe ke toka mai en alofa mo meli no ke te ko ka mafo ki o fare ke lau ko pe a fe la ki ta le reverend Dr. Haneri taria ni meitol ko e faya ko mo puriako tutu ko kolesia to tai isa na e faya I he pot ngawe ako ai purianga pea lave I he motuan koe whaia ko koe ki he koristonga o ke whaia ko he ek minister ka o maa CEO ai pot ngā oe pea mau tui pe whakolo ai ahon o mea mai no pena e lawa kau tangata ai he whaka ata mai ke I toe pe nau whakalau maari e ke tau ahia ke tan maki Kawhitai atu, ni o lahe ngahi ngawha ke kau ke tō mai mo ngahi toko ua, kau taula eiki ke hōwhia, ai whatongia, maho inga, mi he pot ngā ue, I o mahino, kia tia mō tōru, ko e lotu mo ako, ko e koloa whungani ia, ai tonga. Lawe I fuk, ko e whiri o e ahoni ki whahoko ai whatongia, loto e aho ni he ku whamaman lahi whotutu he pure anga whatahataha ko e aha whamaman lahi ki ako ko e aho apongpongi wahiwa sanwari
o tau kotoa. Pea kau whakataha tongan e tau loto whawheta ia mo e hufia tau whakaako, tau koe ni kou lawe na e whiri pehe. Ata eiki pure ngā ue, pot ngā ue koe uhi ke tuu o tau kau whakataha mo māman i hono whamamawha ai mahu inga e ako ki ha whanua pia moha society. Kau te ayat, tātani mawhana ki mautolu hono kotoa o ku i tahi, kau maa ki mautolu o mea mai mehe ope. O atu ai pe e talamonu ki he toenga e ngai polokalamo e aho koen, tawanga ke tau maha polokalama whonu i he fia, merino mo tāpu ak whaka o tua fok. Lewe whakaha. Koe wholofola himi e kamata ake tau lot whawheta. Oi pongpongi ni, koe whange au, whango fulu maa walu o himi. Wha walu, wha mole ka mumeha ke tau hiwa. E lau maalia hi whomai ki ho mau whaleni, ha ele mo mafi a iwi ho keresi. Whaosi, e lau maali e tari mai ai lotu o atu. Ha ere mo mafi, hau lau maali e hau. O Espírito Jesus Cristo na tohi Matiu. O fulmanima o vahe te kamatalau yo me hono uruaki yo no hong fulmatolu. Matiu vahe wanima vesuraki e tatolu. I taim ko ia ko whakatata e pureanga he wani ko tuunga tau pou e toko hong fulu. Aia na nau takta to'o e nau mama o alu mi api ki kau whakata. Ki whawhetau laki e eita ane. E konau toko nima, koe kau whai ware. Ka koe toko nima, koe kau whai whakapotu-potu. He koe kau whai ware, na nau tō e nau ngahi māma, ka na ikai hau mo ki nau tolu halolo. Ka koe nau tolu na whai whakapotu-potu, na hau mo ki nau tolu halolo i ngahi hina, na i kau i he nau ngahi māma. Pea i he whakatotoka e eita ane, na nau ture mohe kotoa pe o mohe. Ka i he toa po, na i pā mai hakalanga, ko eita ane eni, mo alak, o whakawhitelau laki a te ia. Tok aha ke kotoa pe, e kautau po ko ia, o taktaha ngahui eni māma. Pea lea e he kau whai wale ki he kau whai whakapotopoto. Tuku mai ha mea miho maulolo, he te mati e mau ngahi māma. Kakatari he kau
whakapoto o nau pehe. Ana ai loange I kai whiunga, mo ki mautolu, mo ki mautolu, whakatau osi. Mua, ki kau whakatau, o whakatau maa mautolu. Kai lorotonga e nau alu me he. Me ai ke whakatau mai hau e taane, pia ko ki nau tolu, o osi e nau teu, na nau alu, pat moia au hu ke kātoanga. Pia tāpuni e matapā. Pe hau tō mui hau na toi kau tāpo o nau pehe, eki, tō o kia ting mau tolu. Kakatari e au pehe, ko awe, o kou talat, o ikai te iloa ki mau tolu. Ko ia, mau reo, he ikai te mau ilo, hono aho, umaa, aho no hoa. Amen. I tau loto. E ke pau whamaone pē moe rea hao palawhita. Ho nā pole e poto I hene poto. Ho mea pē e pole ai ka ne mawata mai. Ma ne iloi. A e a Fiona whai mesi pe a whai whakonistu tone. Tala mai whange koe maalunga ai langi ki he mamani. O pehe whau a e whai keke, ho whakaukau, mai maunga he whakaukau. O pehe whau a lahi o e whai keke, ho ngahi alunga, mai alunga o mautolu. Tala mai bēna, ie kakai poto. E whamatala i aho nau mawhai, pamo e nau ilo. Tala mai King Solomon o whamai, mafi tae uluafi. Mafi tō ke whunga mana maui. Rai nā aloho I aki I koa haa taha pa ke sio whaiwa. Waloi ko tō bē. Whalala koe ki he iki a ke kotoa holo tō. O wate ke whaki ki ho poto o. O whamai mafi. O wate ke lau e kou ke poto. Ka pasia koe ki a si hawa. Sia ke si hawa pa ke awhi me kovi. Ke whawhitai o malau maari e. Ke whinangalo ke poto ha tangata. Koe tuenia e nau ware ke nau o ai ki heri. Ai ke nau poto. O he wani koe poto ia o e kakai poto. E a wikai ko ho mau poto. Koe poto o e awhianga. Koe sisu kalaisi. Ko iwi ia o e awhiana. Hea mau o lau manu lau tāpuaki ai. Ko ia pēna e whai e uakwha. In South te pau luaki pau anō. Whinangalo e tā mā. Ko e whanua ko tōnga. Whanua poto. Whanua bota. Pēk si e ki whanua. E koe hae lau e makakula koloa. Oa. Ko e tonga, ko e whanua bata. Ko hai beha taha I tonga, e angai poto be ia. Ko e rea ai poto. Ka whai ako, ko e whai ako ai poto. Pea ka tō ki loki ako, ko e ako ia ai poto. Pe I malai wa inga. Pea tapa pe o e whanua. Ko e kainga tonga, ko e kainga poto. Ka mau whawhitai ai. A mahalo na tāla whiri, a mamani. Poto whewhe. Koe whalala o tuape. Koe apasia pe ki he o tua. E au pehe pea e whawhitai ha malau maari e. Whai tōtōni. A ek minister o e ako ngā ue. Whai e tau lotu. E tau malo mui wae, e tau wae o eiki. Pea koe ne whanonga, koe whanonga ki he kolosi. Koe poto ia o e a Fiona. E tukuange ho whawhonga ke taukaea, pe anuhia, pe tuki mo tā mo haha. E a kalosi whai a e a Fiona he kolosi.
e whekau ki māman mo tonga, tanga ki ho whawhonga o mea hake ki he kolosi, ko poto ia o e otua. Ia mau whawhetai, hala tā mau whakasisi ia, e ngahi whakailonga, ai maa mo e toke tā, mo e palofesa, mo e filosefa. O kai ke mau whakasisi ia e university, ka mai high school, mo e ngahi korisi, ai ako toka mua. Ka koe tūki mua be ai poto o e awhianga. Koe umaa ke mau ilo, ai mea koto be he laulangi, kai ke mau ilo ho mau otua. Koe poto whe ia. Kai whawhetai ho mau lau maari e. Ke whinangalo ke mau poto. Ka mau tupua ke be, ne ongo i mau whapouri. E ne ongo ho mau masiwa, mo vai fōu. Ka mau ai poto be. Hangai whakaapa pe. Mau whamoni koto pe. Koe pato whanongo ki he whawhala e awhiona. Ane ongo e whaingatā ka tene whoa be maka. Ane ongo ne whuoloa mo tā pupuha. Koe langa ia e poto. Ka mau whawhita ia eki. Koe kātoa ngani, mo e wheo ia ngani, koe tānoa be ia ko poto. Koe tānoa be ia ko mafi. Koe tānoa be ko ikuna. Ia mau whapapala. Tamatu i e tu pau ono. Ka maa e tāhine kuini, kuina nas pau. Ai hou e ki o e whanua. Ai eik pare mia, ko eik minister en malo. Ho teui, ho tamau eiki, ko koe pēna ke awhioi. Ko kei tamasi koen, ko moare o tonoku, ko e uanoa uano, ko eik minister e o ako mo e ako ngāwe. E ke te ahare ia ki ai. Pea kui kai ko hao mau, poto ia o mau tōru. Ko nau pe ia o e awhiang. E au pehe pea e lotu. Ia mau e tautapa atu ki he awhiang. Ai mau haka ia langu o tau, mau whiawhia ko whainga maari e koe. Awhiana tō taha pe e whawhitai mo e whamalo. Wafa peho alo, kala iska ko mau whamaui. Amen. Oh
Ko e tonga tāpō e tō hōfūru. Hei ana nau tak tō e ne māma o Almei Api. Ke kau e whawhetau laki o e iktāne. Ko ngōle leo sisu kalaisi o na whae mātiu. Pa koe ua fulmanima o e wahe. Pa koe ulaki o e konga. Ko le beke whamaunga e ki tokoni o e hoa. Awe aki pēr malanga sisu e mō ngā ke ulo atu ho mō māma. Ke hā ki he kakai. Ke ulo atu ho mō māma. Ke hā ki he kakai. Ta moe a whio e o tō mawhi ko o tō atonga. O tō tupou ulo aki mo hatu i. Ko o tō awe ako. Ta moe ne a whio hau e o tonga ki tupou ono. Ta moe e tahine kuini nana spau. Ta pa moe egg minister o e ako mo e ako ngā ue honorable. Toke tā mō are o tunuku. E kōkore ke u hufanga e ngai whatapu ka kato kua whai e whakatau kei o e Polokalaman. Se kona tui polotu ka o maa whoki e Bonaparte i taun sila. A tau lau monu lau tā puaki he whainga maari e koe ni. O whalahi atu ki he ik minister. Ka o maa ai honorable. Toke tā mō are o tunuku. Ka o maa e CEO. Skerioko. Kau mai pot ngā ue hana kotoa. Whakapapalahi. Ue kau ngā ue mau wahinga mālolo. Te vita Clafton lātu. Ka maa lo sena sukamanu. Muk mau tōru kotoa pē. Mālo e tō fō. He mo e whaiwhatangia. Mālo e whaiako. Na mālo e ako. Kau maa mau tōru. Ngai kupu kotoa pē, mau mea mai e tāpa kotoa pē whanua mo māman lai. Pe koe whaiako koe. Pe koe whaiako palo whesa koe i api tamai mo e whae. Pe koe whaiako e ako toka mua. Pe koe ki tamsi mo e tāhine ako koe. Au lau monu lau tāpua ke whainga maari e koe ni mawhi. Mawhi tāe o loafi. Mawhi tō ke whunga mana mo i malo e whainga maari ko lawe ai. I e hauani ko lawe i hifo ai kawe i ngā ko kai ke o lawe ko haina e hei whaiwhekau pe koe pātere na hanga whiri e kawe i ngā wholau mo sea te wholau ko e ni ke ulo maa mau pe ai māma pe koe tō i e me tō i eksa tō wahe ua whitu vesi wanoa ka koe himi ono nge au mawha. Ka kou whāpāpalahi, ko kehe pēa e whanua ko tonga. Ko e hā e whaiwa malai o e ako, ki tau pehe pēia i tau tōru. E ango pēa ko waiwai, ko e anga hālau, ko o tua ko poto. Ko māwai pēa mo e o tua, o kuikai ko e poto ia. Ko tau whāpāpa pēa, ko e resoni ene, ko nau whiri au e resoni mawhi, ko ngā pēa ko e lau māmā. Tānoa ke kau tāpō whakapoto ko e nima. Moi kai whakapoto e nima. Ka mo e teu e nau māmā ke tāri e ki tāne. E whawhitai, pato e whawhitai aho tau lau maari e ko resoni ia, ko e whaiako ia o kau whaiako. O pehepe au ka ho whaiako i be tamsi mo i tāhine ko ho whaiako i be ki i langi. Ko ho whaiako i be ki i tāniti. Pe koe chemistry, pe koe biology, pe koe Tongan culture, pe koe hābe resoni, pika, fisiki, ko tau mua au iskeri auko koe ako i be ki langi. Ako i be ke mau hono whakailonga, ako i be ke mau hono matai tohi. Koe umaa ke osiange tō kakawa, pe kai ke tau o ki he mani, ka tau o ki heri. Ka koe tānoa koe ni o whae sisu, mo mea mai be koe ne tānoa i o whakatokanga mai mawhi te utoe aluatu. Pea whae e tānoa koe ia koe whakalotolahi ke tau tō. Ka koe tānoa be ke māma. Koe kaunga whanonga be o e tāhine tāne, koe tāhine tāne.
Ka koe mea koe tamsi tāne mea po uri mai pe. Koe a singa i taimi whainga taa e a ho masi pa ke mea mai koe. Mea mai koe he kokoe o whaanga. Mea mai koe. Mea mai koe he te utari atu. Pa koe tari e kau whewhine koe ni. Na nau tari pe mo e nau maa. Ka koe whia mau ia pe ngau e maa. Pe mau e wawae. Pe kia halolo. Pe sai pe ia ka pau kia halolo mo hawawae. Ka koe ne mea e mai tamasi e ulo e maa. E ulo e maa. Ka koe whatongi a ia mono whatu e sisu e foi tāno a. Ka koe pehe pe au mafi u tau monu ia. Koe whanua monu ia eni. Kai ala mawai a lotu. Kai ke ala mawai a eiki moi whenga u tau whai. Koe hangai pe koe whakatau kei koe na eskeri au. Koe hau whoku mo foi te unga kolo kula koe ni. Ko hono uhinga pe ia. Ko hau pe whoku lere mai mo te unga koe ia. Ka koe minista ko tānoa pe, ko tui pe e ai e mea te ulawe ki ai pe, ia ngā hingoa ko kore whamai mōre atu. Ka koe toke tāmo are o tu nuku eni. Te toki lawe pe ke ko iskeri oko eni, ko pona pate taun sila ena. Koe pūre ena e universiti, masaso pāunga. Ta wei pe pa mo toko lahi. Ke pe ko pe he masi. E mafi. Te ui pe o toa e kau tangatani. Tau whamalo. Ke o toa koe ke lawe i loa. Koe o toa pe menane tokai mananga. Koe wanoa koe kau tangatani. Pau koe ke hala wako ia. Koe ke hala wako ia. Ka ko pe koe eki minista na manako he rea whakapilitania. Tu ke ka pau koe ke toi manako ia ai. E manatui, ho eke pe ko hai e kau whai ako, ko toke tā ana maui tau wheolungaki, ko toke tā mene naite tau moe wholau. Ko Jeffrey tā uwha, ko whakapapa pe ko pekia ni ihi. Kau kulau maari e pe ni ihi. Pana e ohake pe ko fu apiako tangata ini. Kana e ohake pe ia e he otua. Teu pe. Pe ko tānoa mai he Ingrisi, pe ko tānoa mai he whika. Nei ei pe kau mantui ko toke tā visi sio pongi. Ko ia nei. Nei ohake pe whanauri me nau Form 1 o Form 6. Ko teim na nau siwi ai, ngai pe ngoi pe mafi tae uluafi pe koe hae ne ako na e whai, na nau siwi university o tau ko ia, hanga toko ua walu. Pena e lawa ia pe sete ni manoa, defo ki ha mea pe siwi ko ia. Panau pe koe hae mea ko hoko, e funga mana mau ui, ka koe whanau ui. Pe ko tānoa mai ngai malayo, kei la maari e pe, koe kau polisi koe nāu ke ko pehe koe anaisa tau moe pe au, koe tō u pe ia. Koe whai hiwa e aha koe ia ko la tu ila. E mea i pe ia he whanua, pa mo hala whanonga. Ka koe tātā noa whakaloto lahi pe kak tau tō. Ko loi he kai keu toi fu lawe atu ke he tohenga o e kalasi. Pe koe eik Palestini o e siasi o tonga, toke tā tui polotu lo fitu kātoanga. Koe kalasi pe ia. Kai teu tangata pe ai o tua. Koe ke tau pure tau tau ke mea lahe o maui. Ke ko whāpāpa pe au ko whamalo lahi atu. O mau whaitu tōni, o e mawai ia pa moe o tua. O whamai. O e mawai pa moe o tua. O koe ko hapoto ia. Ni o e whakailonga, mo e tala mai e mamani o poto. Koe tōnga ia ai vāre. Ko whae whatapu. Tala mai be si su ia, koe o whanongo ki he kurea. E whawhala nā kulawe atu ki ai, hange koe maa alunga e langi ki he mamani.
Oku I kai haka kunga. Ai tau I lo ke ilo ai o tua. Pea ku I kai ke lawa ia he tau whenga mālohi mo e āpo uri mohe tua I o whakawhetau laki ai mama o e langi ki mamani. Ko ai sea ni me nima I ka wholwhola be ai o tua. Pehe mo e rea walatu mo ngutu e kai whok ngesi mai. Ka o ne whai e mea ne uloto ki ai mo whakao e mea ne whekaua ia. Ko sisu ia. Ko potoanga o e kuonga mo mamani. Ko wholwhola ai o tua. Ko whai ako o eni. O whaloto lahi pēa ne whai ako. Pēu ne talamai ko teu ko eni. O kai kia ha whamomoa ni mai. Ko mao bēi wha mea ko ia takata ana mau I tau whiorunga ki. Ka ia hataha ia whia whai ako. Tonu e ke toi e kei. Tonu e ke toi whahata noa. Ko futu e ngahi whatongi au ke o maa ape a whaingo fua ka ke hao pore mai ke whai ako. He te ke lawa e whai ako. He ke mea I ahono nau pa mahono pore pa mahono whainga taa. Ka ke koe au sia ia. Ka whawheta I o tau lau maari e whalotolahi mai be ai tamasi tāne ko sisu ko poto ia o toa. Pea koe kau whewhine ni. Koe mea mai pēo, koe kai ke e whai aha. Kai ke aha whakatau fuefue loa, koe ke whaha palafu ai. Kau mea mai pē, kau whewhine whakapoto iau ke mea mai pehe koe helo. Koe māma ai, whau koe lolo e māma. Koe tangata, koe whewhine u tokanga, e toi ai pē pa moene ki tānaki. Koe ki whohina lolo makehe. Ko hina lolo makehe. He kui kai ke pure hataha ko e tāne u pure ano taimi. Ta ko e tawa mai be mafi, ko e tāne na u hao. Ta ko mea I ko he kai e tauwhi e mea ko toa. E tauwhi tānak tu ngā, e tauwhi e mari, e tauwhi e putu. E tauwhi e lotu, he ko e tāne u hao. Te kore he kau tā po o ko ia o kai whakapoto mai moa ha mau lolo. Ko tā noa lolo be mafi ko tā noa lolo maa mai koe nā. Pa whia lau koe tāri e kau poto. E si hena be si heni. O kai kia ha me e koe whelāwe I ko ha mau tae ofa. Hange ka mau tolu mo whaam be mo tolu ke whakapo uri ai halafononga. Nei kai ke mau homo loto he ngā oe. Nai whakaari ngā lerei pe, nai whakamomoa nima pe. Hei kai pe o atu halolo ia. Mō moto ke wharekoloa. Ia lotonga I nau mea atu ke wharekoloa kua mea mai ai e tāne. Ia whia ai kau tāpo poto pa nau mau whanga maari e nau kau he kātoanga. Ko whalotola I be aku, e whanonga mo e hala whanonga. Koe tau te ui, e ki tamsi mo ki tāhine. Hange e pe kono te ui e ik mini startup mo ia, mo kau whai ako koe ni. E tau fōua ke pe whaingata, tau kai ke whaingofua ia. Ko tāta e ki, nei ako I he koristonga. Hau ne tala mai pē, kari ai, kai ke ngālo ia te au, hanga he tahine tāpo o tōhono holo o holo I ho whawhonga. Ko be, hanga tāpo o muri. Kai, hanga tāpo o tonga pē ia. E tō pē, he tāpo o koe ni, koe whuke ulawe I ono hingoa. Kau koe mea mai koe tānoa e whai pēo tai ngata. He paupe ke u tānoa ia e au. Kau kai ke ngālo he ki tamsi koe ni. Nai pekia bene tamai mo ne whae tau wha. E ono o hake. E ako e katolika o koe ke u lawe I au mafi.
Pe ko ako lau tohi, pe ko ako toka mua. E kai pe ngalo ia. Ai whai ako ko ia. Ia pehe pe ai. O tau whaam ko tau pe ke ulo e mama. Tau mai si su ke ulo ato homo mama, ke hagi mama, ni hagi tonga homo ngā welelei. Pe kai ko ai a mafi ke wiki ai ko ke whai ako lelei. Pe ke tamsi pe tahi ne ako lelei, ko ai pe ia ke whakalanglangi ho tamai o kui he wani. Ia pehe pe e whakalotolahi. Kua wen, pe api ako na u pe taim koe 1A pe koe 1B. Koe maukalasi o ku wofi be i whareni. Koe whai ako ko tuna whiela kepa, ka mo wāke aho. Koe lau tohi anu walo wha. Koe kuhu koe ke tonga hai, koe whai ako, ko kalo whalamoe tui, ko pekia kalo. Kalo whalamoe tui puloka. Pamo sāne tupo. Ni kalasi na e ua pe. Pe ko whawhetai, whapapala. Ke mautol ko tō pe me ngahi mātua. Pamo e teu e hako tupo e whanua. O kai ko hamea whaingofua e whai ako. He tala pe apostolo, ka pau ko waha whai whekau kai ke poto he whai ako, mālolo pe ia. Ko pau ke poto he whai ako. Kau kai ko hanga au e whaingofua e whai ako. O whaingofua pe malanga. O whaingofua pe rea. A taim ko whakahoko e whatongia. Tau te whito i api. O whaafalahe whai ako. Pea pehe ai pōre. Mo e talamono atu. Tangaki hake ho fofonga ki e langi u hau mea i ho tokoni. Me mea mai ke sā me whange au whango fo mā walu. Tala i sisu ke ne kau ako. E kai, ko whai ako, kui ako e ia mafi. Ko lau maari e ia, lau maari e maoni oni. E kai, ke te ke wha wāre ko hu whawhatapu. Mata hoa, fofonga wāre ea. O kou awhio au ia koe. Te tala mai e him wha walu. Ngāhui ke kere tāu ai whunga makanu. E whai ia he lau maari e o tua. E koe whai ko tō be, mo mea mai, koe whai e ke langi ia e o tua. Koe whai ako koe ni, nei whaki e ne mo ui. E koe poto ia o tua. E tala mai e mamani, tā e tōk mea ngari wāre mo ani kua whai. E haere mai alo e o tua, pe tau anuhia, pe kalai, pe tuki, pe tā, pe haha, pe tau kalu se whai. Kau tala mai si su, mea mai ke kolosi, ko poto ia o e o tua. Tala mono atu, e kimini sā mo e whatongia ko toa pe, ka mo e pure anga, o tau fia tau tolu, ia te au ia mafro koe ke ulaua e mo ui whaingofua. Koe mo ui blestiki ia, koe mo ui e whanu he mamahi. Kau a be, ka whai te unga ai whai ako, pe koe tamsi tahine ako tonga. He whanonga mea moe o tua. Pa koe ne whenga be ana ke ulo ne māma, i kai teneanga ia fufu he lalo puha fua. Tene ai e ke tūnga māma be tala ki tonga. O poto a hoko o tua. Tawange, na moe eik mafi. Kene tāpua kina ki tau tolu he hala whanonga. Ke ulo atu homo māma. Ke hā ke kakai. Amen. Aia ko e popo whanau maari e ia e tau pokola maa whamawhalanga tonu ko ia o e pompong ini.
Rawa o whakato e pupu whalau maari. Pea kouto e whawhi pea e tantai whaifkau. Pea lelei pe mua o whaangi halotu tāpua ki e kau ngā ue. Ki whakako whatongi e tau koe ni. Heke mau whawhetai koe, ko iau ke a whio hen. Koe mau fu whamatawa, kua mea e minista ma hau e ke o whanua. Ko mawhi e kau ku a whio e a whiana. Ko a whio e a whiana, ko e utua universi, ko e utua tanga. Ko e tānoa e wawhe, wofuru mao no iau, kai ke mea I hata. Aine tawhi hu, aononga he pore, aononga he whaingata. Pehe kai ke whenga mawao hata, ke a pongpongi, ko koe pe u ke a whioi, ai a pongpongi pa mahako atu. Tāpagina pa whamanuia. Ek minista e o e ako ngā ue. Kau mā, aki nau tōru ko tō pē, e kau ngā ue. CEO, kau mā e kau whai ako. I he tapa ko tō pē. E nā mo ki tamsi, mo ki tāhine ako. I he ako. Tāpagina. Tāpagina pia whamanu ia. Tuke nā wanga, e nā mo ui, he maka koe a whiana. Nā whanau ki hau whawhawa, pe talango fōki ei. Tuku pē ke nā lau pē, mau lau pē, koe a whiona tako taha pē o poto. Tuku pē ke whalala ki a whiona ke kotoa loto, mo lau maari e. Ona mau whaki ke poto o mau tolu. Ka mau apasia ki a whiona, pia mau wafi pia me kovi. Malo eki. Mau beha mau loto, mau laka atu. Pere hae hala whanonga. Koe mau whanonga, koe mau wakoi, ai kuonga, ai hako tupo e whanua, koe a koe begi I tangiti. Koe teu I begi tamsi he maari. Ki tahine, I ahano ki makopuna. Koe teu I be he whipaki mo e whaingataa. Te koe haa pēr lakanga, kai whanonga pēr ki a whiona. A wheita wala, la maari e maani on, haa e rea tāpukina ki mau tō, mo tonga ko tō pē. Tu pē ke mau whakaapa, tu pē ke mau tālaki, maamani mo e universi. Ko mau otua, ko e otua ku pata. O whai mesi, pēr whai whakonistu tōna. Wafa peho alo, sisu kalaiska ko mau whamo ui. Amen. Koe rawa ia e lotu tāpua ki I. Whao whatongi au tau hana kia I he tau whakoroa koe ni. Tau hoka tu mua ki hano whalangangi I makehe. E kau I kuna mo ui. Nana u whao whatongi ia. I e potungai ako, me ako ngāwe. Whao hoka tu ia. E he peta ki whanga, koe tare ki ta waa, ngai ako ki e rautohi. Mawhi tō ki whare māma, o mawhi tā e uruafi, a wā mawhi whunga mana moui. Koe hui koe polokala mā, ki tau whai moha whakalang ma ke, o nau tolu, ko nau tatau mai, rotonga e whakahoko whatongia, ko nau tau bea moe nofolangi. He lau maarie, ko whai ake hono tō kaki a te tau tolu he lotu e pongpongini, ko ukore whai more more atu. Mō kātaki mua ka tau whai ha whakalongolongo mini te taha, ko a tau whakapa-apa ka nau tolu ko tau pē, ne nau tō tau, I he tau ko tau siitua ki ai. Iene be ko kore ki whakataha ai ki, mō kātak whamore more, ka mō mea hake ki o lunga, ki tau whai ai whaka apa-apa ko ia.
te whakahoko atu, a te utoku whakamahalo atu. Ki tau whalongolong. Mahalo au pito, po me e fua. I whainga maari e koe ni, ko kore pe ke uhanga whakahoko atu hange koe tau polo kalama, ai historia ngā aue, o ki nau tolu kotoa pe, o nā wau ke tuunga, koe mau wahenga mālo lo i he potu ngā aue. Na te ukamata atu pe a ki nau tolu, na nau i he ngā aue i he korisi, pia pehe ki lui ofisi o e potu ngāwe. Hange koe tau polo kalama, ka la waia, pe whairewa ha tau ki whasi pia me he ka wifi, pa te utoku whakakato atu e whatongia. Eki whalanglangi o peheni, o whakatatau, pa mwere koti o kumau e he potu ngāwe. Aia ko ki nau tolu eni. Te vita kalaftoni la tū. I aha uraki o whepueri tahiwa hiwa taha, na ne hoko ai koe whai ako i he lakanga koe assistant teacher graduate i he Tonga College pe atere. Tahiwa hiwa taha ke tahiwa hiwa tolu, na ne whakahoko whatongi ai i he korisi tonga i he lakanga tatau. Tahiwa hiwa wha ke tahiwa hiwa ono, na ne whakahoko ai whatongi ai i he lakanga tatau koe assistant teacher graduate ka ne hiki o whakahoko whatongi ai i he Niua Fo'ou District High School. Tahiwa hiwa fitu ke tahiwa hiwa hiwa, na ne hoko ai ki he lakanga ko senior lecturer i he Tonga Institute of Education. Uafe ki uafe mātaha, na ne whakahoko whatongia i he lakanga tatau, ka ne hiki mai ki he Ewa High School. Uafe māua i he lakanga tatau pe, ka ne hiki whakahoko whatongia i he Hapai High School. Uafe mātolu ke uafe mānima, na ne hiki haki ai ki he lakanga ko deputy principal i he akoanga tatau pe i he Hapai High School. Wafi maono ke he wafi hongfulu, na ne hiki ai ki he Niua Toputapu District High School o whahako whatongia i he lakanga koe pureako. Wafi tahataha ke he wafi tahiwa, na ne whakahako whatongia i he lakanga tatau ka ne hiki mai ki he koristonga ki atere. Wafi wanoa, na ne hiki haki ai ki he lakanga fo'ou koe Chief Education Officer i he waa o pot ngāo yako koe Truancy Unit o ngāue ki ta whaake Secondary Division. Wafe uataha, na ne whakahoko whatongi ai i he uru i office o potu ngāue, ka ni hoko ai koe Deputy Chief Executive Officer i he waa koe Data Intelligence Division. Pa i aho tolutaha o me wafe uowa, na ni hoko ai ki he whatongia koe tarekita ia o Education Data Intelligence Division. Pa me iai o au mai ki ta uko osi, na ne hoko ai koe tarekita, ki he waa fo'ou nai whaka hingoa koe Truancy Emergency Safety Division. Whiunga katoa ai whakahoko whatongia te evita kalafton lātu mai potu ngāwe mo e tau e tolongo fulu maa whaa. Losena Suka Manu. Ko Losena Suka Manu na ne kamata ngāwe a hua fitu sa anuari ta hiwa walu hiwa. Na ne kamata ngāwe i he lakanga ko Assistant Teacher Diplomat i he Tonga High School. O whanonga mai ai o au ki he wafe maa wā. I he wafe watolu ki he wafe wafitu, na ne hiki haki ki he lakanga ko Senior Mistress i he Hapai High School. Wafe maa walu ki he wafe tahataha, na ne i he lakanga tatau ka ne foki mai ki he Tonga High School. Wafe tahawa ki he wafe tahanima, na ne i he lakanga tatau pe ka ne hiki ki he Curriculum Development Unit ai potu ngāwe.
Wafe tahaono ke wafe uowa na ne hiki haki ke lakanga ko Senior Education Officer I he feitu tatau pe ko CDU. Ia aho wafitu osune wanoa uowa o umai ke ne wahenga malolo he tau ko hiri na hiki haki ke lakanga ko Principal Education Officer I Curriculum Development Unit. Whiunga katoa whakahau ko whatongia a lo sena suka manu mai potu ngā we mo tau e tolu ngofulu maono. Toria tupou fifita. Ko toriana ne kamata ngawe a hono February ta hiwa no I lakanga ko Assistant Teacher Diplomat I he Niwa for Old District High School. I he ta hiwa no ke ta hiwa fitu na ne hiki haki ke lakanga ko Assistant Teacher Diplomat ka ne ngawe ki he koristonga ki atere. I he lakanga tatau pe ta hiwa walu ke ta hiwa I he koristonga. Pe I he uafe ki he wafe ma walu na ni hoko ai ko Assistant Teacher Diplomat I he Tonga High School. I he wafe ma walu ki he wafe tahanima na ni hiki mai ai ke waa silapa e potu ngawe pe ko Curriculum Development Unit I he lakanga ko Education Officer. Pe me he wafe tahano o a umai ke ni wahenga malolo he tau ko hiri I na ni hiki heke ke he lakanga ko Senior Education Officer I he Curriculum Development Unit ai potu ngawe. Whiunga katoa whakahau ko whatongia, a tori a tupou fifita, mai potu ngā we, mo tau e ua fulu mahiwa. Ema pare whau whakaosi. Ema pare whau whakaosi, na ne kamata ngā ue, I ahuanima sa anuari wafe mataha. I he lakanga ko e Trained Uncertificate Teacher. Wafe mataha ke wafe matolu, na ne he lakanga tatau pe ka ne hiki mai whahau whatongia I Wawau High School. Wafe mawha, na ne hiki haki ai ke lakanga ko e diploma, program ai pot koris whakawhai ako, o kau ki hono ako ki hono matai toh ko ia. Wafe manima ke wafe tahanima, na ne maua e lakanga ko Assistant Teacher Diplomat ke Wawau High School. Wafe tahano ke wafe wanoa he lakanga tatau, pena ne hiki haki ai pe I Wawau High School ke he lakanga ko SATT. Pe whamoremore pe to hiki haki ai pe he tau tatau me he lakanga ko ia ke he Assistant Senior Lecturer. I he wafe wataha ke he wafe wafa lakanga tatau pe ka ne hiki mai whakako whatongia I he koristonga I atere. Pe me he wafe wafa o a umai ki he ne malolo, wahenga malolo I he tau ko hiri. Na ni hoko ai ke koe lakanga, ke lakanga ko Senior Education Officer, ka ni hiki mai o whakahoko whatongia I he waa administration ai Secondary Division I he main office. Whiunga katoa e ngā we, a e ma pare whau whaosi, mai tau e ua fulu mawha. Larry Fatu. Ko Larry Fatu na ni kamata ngā we a tahiwa, sa anuari wanoa mawha, aia I he lakanga ko Assistant Teacher Graduate I he Ewa High School. Wafe mawha ke wafe hongofulu, I he lakanga tatau ai pe I he Ewa High School. Wafe tahataha ke wafe tahanima, lakanga tatau pe ko ATG I he Tonga College I atere. Wafe tahaono na ne hiki hake ke lakanga ko Senior Lecturer ka ne hiki whakahoko whatongia I he Hapai High School. Wafe tahaono ke wafe tahafitu I he lakanga tatau pe ko Senior Lecturer I he Hapai High School. Wafe tahavalu ke wafe uowa na ne hiki mai he lakanga tatau ka ne whakahoko whatongia I he Tonga College I atere. Ia aho tahaua sa anuari wafe watolu na ne hiki hake ai I he lakanga ko Deputy Principal I he Tonga College I atere. Pe me ai o a umai ke ne wahenga malolo I he tau kohiri I he lakanga ko Deputy Principal I he Tonga College I atere. Whiunga katoa ai whakahoko whatongia a Larry Fatu mai potu ngā we mo tau e ua fulu mataha. Kula tangi mana. Ko kula tangi mana na ne ruaki whakahoko whatongia I he potu ngā ue a pura ngā kui kon motis. I aho waono o maasi wafe mawha. I aho tolunoa o sune wafe mawha ki he wafe tahawa na nea wai ki he lakanga ko ia ki ne ngā ue I he motis ko e engineer. I aho uraki si ulai wafe tahawa ki he wafe tahawalu
Na ne hiki mai ai ke potu ngawe ako i ta whaaki he TMPI o ne mau e lakanga ko second engineer i he Tonga Maritime Polytechnical Institute. Wafe tahiwa ki he wafe uowa i he lakanga tatau pe ko second engineer ka ne hiki mai ke waasilapa ai potu ngawe ako. Pea mei he wafe uowa ki he ma wahenga malolo he wafe wanima na ne hiki hake ki he lakanga ko technical instructor i he waa silapa ai potu ngawe ako. Na whiunga katoa a ene ngawe i he tau e fitu, i ta whaaki on motis, pe mo e tau e hongo fulu mātolu, i he potu ngawe, pe mo e tau e uanoa a ene whakahoko whatongia mai puranga tupo. Wa ene la vai ag nau tolu, pe me he secondary, pe mo ki nau tolu, me whakahoko whatongia i he ulu i ofisi ai potu ngawe. Ange ka tau polo kalaba, whaiha tau ki whakawaha mahat. Maro. Io koe lihi o ko mau wahenga malolo pea pe ai kolisi va kolisi tau ki kolosi o ko wata pea boe if palasa ko ia ai potanga o polistonga pea tau to hoko atu ki he va lautohi e ko to ko fulu mafitu e pea me va lautohi ai na mau wahenga malolo ka koe live band ai Polistonga. Tangata ko moritono ono mea mo fulu. Mea me ke. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Ikeltala, okumonu, kudemaua, sana wifo. Koko ai mama kihe bouli iki ai mate kihe bouli okumonu
Malo, pamalo at kei fe kau polistonga, ihe whakahoko mai e whekau ko ia. Mafi tā uruafi. Tu ke uhoko atu ke historia ngāue, kau ngāue he waa o e lautohi, ko nau mau wahenga mālolo. Wahiria ko te kore peki he whaiifi ai polistonga, ke nau te teu mai pe mua ngai fui. Iu maari e pe ngahi whakaholo, tau whanongo ki ai. O ki nau tōlueni, ko nau mau wahenga mālolo, pe meihe, waa o e ngahi lautohi. Mākisi tōne. Ko mākisi tōne ne kamata ngauhe aho tahao no maasi tahiwa walwha, i he lakanga ko untrained teacher. I he GPS a toko mololo. Tau tahiwa walunima, na nihiki ai ki he lakanga ko student teacher training i he korisi ako whakawhai ako. Tahiwa walu ono, na ne foki mai ki he lautohi pureanga haa whewa, ka i he lakanga ko probationary assistant teacher. Tahiwa walu fitu, na ne i he lakanga ko senior assistant teacher i he GPS a haa whewa. Tahiwa walu ke tahiwa walu hiwa, na ne hiki ai ki he lakanga ko infant teacher i he GPS a taunga. Tahiwa hiwa noa ke tahiwa hiwa wha, na ne foki ai ki he lautohi pureanga a taua i he lakanga ko SAT pe senior assistant teacher. Tahiwa hiwa nima i he lakanga tataupe ka ne hiki o whakahoko whatongia i he GPS a where toa. Tahiwa hiwa ono, na ne i he lakanga tataupe ka hiki ki he GPS a ovaka. Tahiwa hiwa fitu lakanga tatau ka ne hiki ki he GPS a taunga. Tahiwa hiwa walu ke tahiwa hiwe hiwa, na ne foki mai huu ke polokalama ako tipiloma ai potu ngawe ako. Wafe ki he wafe mataha, na ne hiki ai o whakahoko whatongia i he GPS a rei matua i he lakanga ko SATT pe senior assistant teacher diplomat. Wafe ma wake wafe ma fitu i he lakanga tatau i he GPS a neiafu. Wafe ma walu lakanga tatau pe i he GPS a liviela. Wafe na ne hiki atu ki he GPS a longo mapu i he lakanga tatau pe. Wafe hongo fulu, GPS a neiafu i he lakanga tatau pe. Waf tahataha ke waf tahafa, na ne hiki haki ai ke lakanga ko e principal grade 3 i he GPS a halau furi. Na ne hiki ai ke le matu a GPS a i he ta wafe tahanima ki he wafe tahahiwa i he lakanga tatau pe ko e pureako, pe ko e PG3. Wafe wanoa ke wafe wafa, na ne hiki haki ai ki he lakanga ko e office ako, o iloa ko e senior inspector of school. I he waa o lautohi i wawa. Pe wafe wanima, kono tau whakaosia pe kakato, ai ne whakahoko whatongia ma mai potu ngawe, na ne hiki hake ki he lakanga ko e chief inspector of schools i wawa wai pe, i he wahenga wawao. Ko mākisto ne, na ne whakahoko whatongia ma mai potu ngawe, i he tau e whango fulu mataha. Monika Taufa. Ko Monika Taufa na kamata ngauhe a hotolo maas tahiwa walwha. I he lakanga ko untrained teacher. I he GPS a hanga hai eua. Tahiwa walu nima na ne hiki mai o huu ke polokalama ako, mai kauwhai ako, he koriswhai ako. Tahiwa walu ono ke tahiwa hiwa ono, na ne hoko ke lakanga ko SAT i he GPS a hanga hai. Tahiwa hiwa fitu ke hiwa hiwa, i lakanga tatau pe ka i he GPS a ohonua. Uafe ke wafe maa walu, i he lakanga tatau pe ka i he GPS a hatua. Wafe mahiwa ki he wafe hongofulu, na ne foki mai o huu ke polokalama ako diploma ai potu ngawe. Wafe tahataha ki he wafe tahawalu, na ne foki ai ke GPS a maufanga i he lakanga ko senior assistant teacher diplomat. Wafe tahiwa i he lakanga tatau, ka ne hiki atu ke GPS a popua i tonga tapu pe. Wafe wanua ke wafe uataha, na ne hiki hake ki he lakanga ko principal grade 4 i he GPS a pea i tonga tapu. Wafe uawa ke wafe uatolu, lakanga tatau pe ka ne hiki whakahoko whatongia i he government middle schools i popua. Wafe uafa, na ne hoko ai ko deputy principal grade 1 i he GMS a Kolomotua. Pe i he tau kōsi ko kakato ia e ngawe, na ne whakahoko whatongia ko deputy principal grade 1 i he GMS a Nuku Alofa. O Monika Taufa na whiunga katoa e ne tau ngāwe, ma mai potu ngāwe, pe moe whonua, pe moe tau e whango fulu mataha. Mere, Moritoni, Lawaki.
Ko mere moritoni lawaki, nana kamata ngawe aho nima maasi, taha hiwa walufa. I he lakanga koe untrained teacher i he GPS nuku alofa. Taha hiwa walu nima, na ne huai ke proklama ako, ai korisi ako whakawhai ako. He taha hiwa walu ono, na ne kamata ngawe GPS nuku alofa i he lakanga koe probationary teacher. I taha hiwa walu fitu ke taha hiwa tolu, na ne i he lakanga koe SAT i he GPS afasi. Taha hiwa wha ke hiwa ono, i lakanga tatau, ka i he GPS ngere ia. Taha hiwa fitu ke waf maa wha, i he lakanga tatau, GPS nuku alofa. Waf maa nima ke waf maa fitu, na ne hiki ai ke he lakanga koe infant mistress grade 3 i he GPS afolaha. Wafe maa walu i he lakanga tatau, ka hiki mai ke GPS alongolongo. Wafe maa hiwaki, wafe hongo fulu, na ne toi fokia i hu ke proklama ako diploma ai potu ngawe. I wafe tahataha, na ne hoko ai ki whakahoko whatongia i GPS ngere ia i he lakanga tatau peko infant mistress grade 3. I he wafe tahafitu, na ne hoko ai ki he lakanga i apiako tatau pe ngere ia ko senior assistant teacher diplomat. Wafe tahawalu, na ne hiki hake ai ki he lakanga ko deputy principal i he GPS ngere ia. Wafe tahiwa, i he lakanga tatau ka hiki whakahoko whatongia i he GPS afasi. Wafe wanoa ke wafe watolu, na ito hiki heke ki he lakanga koe principal grade 1 i he GMS nuku alofa. Pia miai, na ito hiki miai i he lakanga tatau koe PG1 i he GMS mawhanga o a umai ke ne mawahenga malolo i he tau kosi. Mere moritoni la waki, na whiunga katoa ni whakahoko whatongia pa mai potu ngawe mo tau e whango fulu mataha. Paea lutua aho fono. Ko paea lutua aho fono, na kamata ngawe ia i he tahiwa walu tolu, ki tahiwa walu wha, e ni hoko, ko e toko tahako, i he korisi yako whakawhai ako. Aho rako whepueri tahiwa walu nima, na ni hoko ai, ki he GPS e tuariku, ka i he tuunga o e whai ako, ko e probationary assistant teacher. Tahiwa walu ono, na ni hoko ko SAT, i he GPS a wheretoa. Tahiwa walu fitu, ki he walu, lakanga tatau pe, ka i he GPS a holonga i wawa. Tahiwa walu hiwa, na ne hiki ai he lakanga tatau pe ke GPS a halau furi. Tahiwa hiwa noa i he lakanga tatau pe, ka ne hiki mai ke GPS a tuariku. Tahiwa hiwa taha, lakanga tatau pe, ka ne hiki whakahoko whatongia i he GPS a veitongo. Tahiwa hiwa wa ke he hiwa wha, i he lakanga tatau pe ko SAT i he GPS a atere. Tahiwa hiwa nima ke hiwa ono, na ne toi foki ai ke proklama ako diploma ai korisi ako whakawhai ako. Tahiwa hiwa fitu ke he wafe, na ne whakahoko whatongia i he GPS a atere, i he whatongia ko SATT peko senior assistant teacher. Waf mataha ke waf matolu, lakanga tatau pe, ka hiki whakahoko whatongia i he GPS a veitongo. Waf mawha ke waf mahiwa, lakanga tatau pe, ka ne hiki whakahoko whatongia i he GPS a atere. Wafe hongo fulu, ke wafe tahanima, na hiki hake ke lakanga ke deputy principal grade 2 i he GPS a atere. Wafe tahano ke wafe tahawalu, na toi hiki hake ki he whatongia ke deputy principal grade 1 i he GMS a vaini. Wafe tahahiwa, na ni hoko ebe ki he lakanga ke principal grade 1 i he GMS a mawhanga. Na i wafe wanoak, mo i wafe wataha, i he lakanga tatau, ka ne hiki ki he GMS a havelu loto. Pea i wafe ua ke wafe wanima, na ne kei hoko e pe, ko principal grade 1 i he GMS toko mololo. Whiunga katoa ai ngā ua mo i whahako whatongia, a paea lutua a hofono mai potu ngā ue mo i whonua, mo i tau e whaango fulu, tau e whanoa. Pasiano tu ipulotu polutere. E kamata whakahoko whatongia pasiano, i ata hawalu me ta hewa walu wha, i lakanga koe untrained teacher, i GPS a mounga o ne. Ta hewa walu ni mana ne whokia i hu ke haku whakawhai ako, pēne kamata i ta hewa walu ono, i GPS a mounga o ne, i lakanga koe probationary assistant teacher. Ta hewa walu fitu ke ta hewa walu hiwa, na ne i lakanga koe SAT, i GPS a mounga o ne. Na ne hiki haki ke lakanga koe infant mistress i apiako tatau pe, me he tahiwa hiwa noa ki he tahiwa hiwa wha. Tahiwa hiwa ni ma ke tahiwa hiwa walu, na ne hoko ai koe teacher in charge grade 3
i apea ko te tau pe ko GPS o mō ngau ne. Ta hiwa hiwa ke he wafe māua i he lakanga te tau ka hiki mai ke GPS a kouro. Wafe mātolu na ne hiki ke he lakanga ko Infant Mistress Grade 2 i he GPS a pangai hapai. Wafe mawha i he whatongia i he lakanga te tau ka ne hiki o whakahok whatongia i he GPS a ha ano. Wafe manima ke wafe mahiwa i he lakanga te tau pe ka hiki ki he GPS a mounga o ne. I he wafe hongofulu ke he wafe tahatahana ne whoki mai o hu ke proklama ako diploma ai korisi ako whakawhai ako. He wafe tahawa na ne hoko ai ko e teacher in charge grade 1 i he GPS a longolongo. I he wafe tahatolu ke he wafe uanoa na ne he lakanga ko SATT pe ka senior assistant teacher diplomat i he GPS a longolongo ai pe. Aura ko siulai wafe uanoa the deputy principal grade 2 ia along ai pe i GPS a. Na toki hiki mea ki he lakanga ko deputy principal grade 1 ke GMS anu alofa wafe wataha ke wafe wafa. E Januari wafe wanima wa ke ni ma wahenga malolo na ni whakahoko whatongia ko pureako pe ko PG grade 1 i he GMS a whanga o pilo levu. Whiunga katoa whakahoko whatongia a pasiano tu ipulotu poutere ma e potunga ko e mo e whonua, mo e tau e tolu ngofulu maa hiwa, tolu hiwa. Ipu siliva siare. Ko ipu siliva siare, na ne kamata ngauhe a Hawaono, Sanuari, tahiwa walufitu, i he lakanga, ko e SAT, i he GPS a no muka. Tahiwa walufitu, ki he hiwa walu, lakanga tatau aipe, i he GPS a no muka. Tahiwa hiwa, ki he wafe, i he lakanga tatau pe, kai foki mai o hu ke proklama ako diploma ai potu ngawe ako. Wafe mataha, na ne maua e lakanga ko senior assistant teacher diplomat i he GPS a hofoa. Wafe maua e lakanga tatau ka ngawe ke GPS a te ikiu. Wafe matolu ke wafe mawha i he lakanga tatau ka ne hiki whakahok whatongia i GPS a ho mai tonga tapu. Wafe manima ke wafe mawalu i he lakanga tatau ka ne hiki whakahok whatongia i he GPS a whatai. Wafe mahiwa ke wafe hongofulu, lakanga tatau pe ko SATT i he GPS a te ikiu. Wafe tahataha ki sune, wafe tahaono, na ne hiki heke ke lakanga ko head teacher grade 2 i he GPS a te ikiu. Pe i he ahawawa lo sune wafe tahaono ke wafe tahafitu, na ne te hiki heke ke lakanga ko principal grade 4 i he apiako tatau pe i te ikiu. Wafe tahavalu ke wafe wanoa i he lakanga tatau ai pe i te ikiu, pe aha uluaki o siulai wafe wataha na hiki heke ke lakanga ko principal grade 2 i he GMS a Kolowai. Aho tahafitu Sanuari, wanoa uowa o a umai ke ne wahenga malolo i he wafe wanima na ne hiki heke ke lakanga ko principal grade 1 i he GMS Havelu Loto. Whiunga katoa ai ngawe ai pusiliva siare ma e potu ngawe ako pe mo e whonua mo e tau e tolu ngofulu maa walu. Wakalaiti kai taifo. Ko wakalaiti kai taifo na kamata ngau he tahiwa hiwa noa ke he tahiwa hiwa wa i he lakanga ko student teacher training i he korisi ako whakawhai ako. Whepueri tahiwa hiwa tolu na ne hiki ai ke he GPS a toula i he lakanga ko SATT. Lakanga tatau pe i he tahiwa hiwa tolu ke he tahiwa hiwa wha i toula. Tahiwa hiwa nima ke hiwa ono na ne hiki ai he lakanga tatau pe ke he GPS a utungake. Tahiwa hiwa fitu ke tahiwa hiwa walu, i he lakanga tatau pe ka i he GPS a matamaka. Tahiwa hiwa ke he wafe maua, i he lakanga tatau ka hiki o whahaku whatongia i he GPS a pangai motu. Wafe matolu he lakanga tatau pe ko SATT, GPS a tawa o whahaku whatongia. Wafe mawha ke wafe mawalu, i he lakanga tatau pe ka i he GMS a ne yafu. Wafe mahiwa ke wafe tahawalu na hiki haki ai ko deputy principal i ne yafu pe. Wafe tahiwa ke wafe wataha na ne hiki haki ai ko pureako i he GMS a Liviera. I he wafe uowa ke ne mauahenga malolo na hiki mai ai mi he wanoa uowa ke wanoa wafa o hoko ko pureako i he GMS a ne yafu. Pea foki mai ki ofisi o i waa e lautohi i he tau ko hiri o hoko ai ke lakanga ko senior inspector of schools i he ului officio lautohi i ne yafu.
Ko wakalaiti kai ta eifo, na whiunga katoa ni whakahoko whatongia mai potu ngā we, te moi whanua, mo tau e tolu ngofulu mā tolu. Litia tupu. O litia tupu na kamata ngā uhe ahua hiwa sa anuari, ta hiwa walu hiwa, ko e train uncertificate teacher i he GPS a hamonga. A uraki o February ta hiwa walu hiwa, na ni hoko ai ke lakanga ko SATT i he GPS a hamonga pe. Ta hiwa walu hiwa ke ta hiwa wa i he lakanga tatau, ka ne hiki ma whahok whatongia i he GPS a nautoka. Ta hiwa tolu ke hiwa nima, na ni hoko ai ke lakanga ko senior assistant teacher i he GPS a nautoka. Ta hiwa ono ke hiwa walu he lakanga tatau, ka ne hiki whakahok whatongia i he GPS a kolonga. Ta hiwa ke wafe maono i he lakanga tatau, ka ne foki o whahako whatongia i he GPS a haamonga. Wafe maono na ne kau ke polokalama ko redundancy program ai potu ngā we. Pena e te uia ke toi foki mai o tokoni i he wafe taha ono. Pena ne hoko ko reliever i he GMS a haamonga. Taim tatau bena e hiki mai ki ai he tau ko ia ki he GMS a havelu loto. Wafe taha fitu na i he lakanga ko e wahe lau aho kai foki o ngā we ki he GMS a haamonga. A tahani masa anuari wafe taha walu, na ne mau e lakanga ko SATT kai foki o ngā we ki he GPS a haamonga. Wafe ai ako e lolo tongani ai aku ai ki papale mafa teknikare ki tau mai ka ko ne ko mari mai nga u fa o kai kai ho ko to fa ka to ko e tau ono ui ko yang na to le ka ma wa henga ma lo au tafitu sa anuari wafe uwa na hoko atuai alitia tupu ke lakanga ko principal grade 3 e GPS anavtoka pe mi he wafe ua tolu o mai ke ne ma wahenga malolo i he lakanga tatau na ne whakahoko whatongia e GPS a haamonga. Whiunga katoa ai whakahoko whatongia alitia pe ki he potu ngā we pe moe tau e ua fulu manima. Sustina iloa. Na kamata ngā ue sustina i he aho wawalu February ta hiwa walu he lakanga ko untrained teacher GPS ngere ia. Ta hiwa walu hiwa ke hiwa tahana ni hoko ai ko e toko tahako i he korisi ako whakawhai ako. Ta hiwa wa na ni hoko ai ke he lakanga ko ATT Niwa 4O District High School. Ta hiwa tolu ke hiwa wha na ni hoko ai ko first assistant teacher grade 3 i he GPS a lere uta. Ta hiwa ni ma ke hiwa ono i lakanga tatau kai hiki ke GPS a hihifo niwa top tapu. Ta hiwa fitu ke waf mataha na ne hiki ke lakanga ko senior assistant teacher diplomat i he GPS a wharehau. Wafe ma wa ke wafe ma ono i he lakanga tatau kai hiki mai ke GPS a nuku alofa. Na kau pe mo sustina iloa i he prokalama redundancy program ai potu ngā we. Pena te foki mai ia i niua i he wanoa i he lakanga ko assistant teacher diplomat kai ngāwe i he Niwa Tapu District High School. Pena i he wanoa wataha na hiki hake ki he lakanga ko education officer o ngāwe pe i Niwa Tapu. Pena i whiunga katoa e ne tau whakahoko whatongia o kuha he rekote ai potu ngā ako me tau e ua fulu mātolo. Cecilia Whakai. O Cecilia Whakai, ne tok kamata whakahoko whatongia pe ia e aho ngofulu, February, ke aho tahataha December wanoa, i he lakanga ko senior assistant teacher diplomat i he early childhood education pe ko ECE i he GPS longo teme. E aho wani masa anuari wanoa wataha, na ne hiki haki ke he lakanga ko ia, ka hiki o ngā ue i he GPS longo teme. Wanoa uwa ke wanoa watolu, e lakanga tatau ka hiki ke GPS a kahoua.
Pe I wanoa ua wha o au ki he tau ko osi ka kato kea ene ngā ue I he lakanga tatau ka ne hiki o ngā ue I niwa top tapu. E whiunga katoa ai ki taimina e whahoko whatongia I a sisiria whakaipa ma e potu ngā ue mo tau e nima. E whaosi ko Violeti Palanite Mafi. Violeti Palanite Mafi na kamata ngā ue a hongofulo Februari wanoa. Na e hoko ia ko relieving teacher I he early childhood education I he GMS alongo mapui wawa. I aha wanima Februari wanoa watahake wanoa wawa na ni hiki hake ki lakanga ko SATT I he ECEP ka I he GMS alongo mapu. Wanoa watolu he lakanga tatau ka hiki mai ki he GMS deficit. Pe wanoa wafaa wa umai ki he tau ko osi I he lakanga tatau ka hiki ki he GPS tawa. Na whiunga e whakahoko whatongia a Violeti Palanite Mafi mai potu ngā ue pe moe tau e whaa. Wene kakato ia ki nau tolu na nau whakahoko whatongia ki he waa o e lau tohi ko nau wikuna ai nau wahenga maa lolo. Koko kore atu ki he whaifi ke tuku mai haki whai mea taha kai toku hoko atu kunu whakakato e polo kalama. Maa lomi. Tau tuiteu atu ke tau to kolosi beo ka whataha mo e tau kau iwi live band ko e pakngau e Polistonga if palasa ko Polistonga e tau pokalama whawhita I o tau whangako ko ia o e tau ni wanoa hoa no whatawanga peo ko autakalere atu pe e tau pokalama I he kainga ko mea mei toke lau mamao ka whaiako ko ia mea mei UFO Io top tapu, vau, habai veo, eu eiki, pe foge fonfonoa, pe me ewa. Champion.
Lawa ia e whakariari pia mi ifi palasa ai polistonga. Kau tawa o mai eni ki ono fuaki o e ngahi whakalangilangi ki e kau pensoni mo e kau mao mahenga maroro talu mi Januari ki Tisema o e wanoa wanima. Koe ai whakalangilangi ona po tokta moare o tuku. Pamore pe fi madamua. Kupai ki feitu ona. Anga lelei mua. Age mea mai o fuaki ange. Ai ngahi whakalangilangi koe ni. Ke kau. Mau wahenga maroro. Kore peke u whakahoko atua ki nau tolu. O fuaki kia ngahi whakalangilangi koe ni. Te ukamata pepe mi ki nau tolu he ului ofisi. Bheke waa ngahi korisi. Te whakaosi mi he waa ngahi lautohi. Te ui nou atu pe o hingoa pia ke mea mai. Te vita Claftoni la tu. Ko e tarekita ia e Truancy Emergency Safety Division. Nere kamata ngā ue i whepueri tahiwa hiwa taha. Whiunga katoa e ne whakako whatongia mo e tau e tolunga fulu mawha. Mo paspasi ina. Lo sena suka manu. Ne malolo me potu ngā ue i he lakanga ko Principal Education Officer i he Curriculum Development Unit. Nere kamata whakako whatongia i Januari tahiwa walu hiwa. Whiunga katoa e ne whakako whatongia mo e tau e tolunga fulu maon. Mo paspasi imai alo sena. Toria tupou fifita. Nane pensioni pe me potu ngā ue he lakanga ko Senior Education Officer i he Curriculum Development Unit. Nane kamata whakako whatongia e haono Februari tahiwa hiwa ono. Whiunga katoa e ne tau whakako whatongia mo e tau e wofulu mahiwa. Emma Parefau whakaosi. Malolo me whatongia i he lakanga ko SEO nane whakako whatongia i he Secondary Office i he lui office e potu ngā ue. Kamata ngā ue aho wani ma Januari wafi mataha. Whiunga katoa ne whakako whatongia mo e tau e wafaa. Larry Fatu. Ko Larry Fatu na malolo engi hono lakanga ko Deputy Principal i he Tonga College i Atere. Kamata whakako whatongia a tahiwa Januari wafi mawha. Whiunga katoa ne whakako whatongia mo e tau e uataha. Malo leo. Kula Tangimana. Na ne hoko ko Technical Instructor i he Curriculum Development Unit. Na ne kamata ngā ue aho waono maasi wafi mawha. Ia kakato aene tau ngā ue koe tau e wanoa i he tau ko osi. Malo kula. Te hoko atu ka kinau tolu me ngahi waa o e lautohi. Maakisi tōne. Koe CIS ape koe Chief Inspector of Schools i he waa o e lautohi wahi whanua wawau. Na ne kamata ngā ue aho tahaono maasi taha hiwa walwha. Whiunga katoa ni whahako whatongia mo e tau e whaango fulu mata. Whafofonga eni o maakisi tōne. Monica Taufa. Monica na ni malolo, wahenga malolo me potu ngā ue he lakanga, koe Deputy Principal Grade 1 i he GMS nuku alofa. Kamata ngā ue aho tolo maasi tahiwa walwha, whiunga katoa ni whahako whatongia, mo e tau e whango fulu mata. Malo Monica. Mere Moritoni Lavaki. Ni malolo me ngā ue i he lakanga, koe Principal Grade 1 i he GMS o mawhanga. Kamata whakahoko whatongia e hao nima maasi tahiwa walwha, whiunga katoa e tau whakahoko whatongia mo e tau e whango fulu mata. Malo mere. Paea lutua aho whono. Nā ne malolo me he potu ngā ue i he lakanga koe Principal Grade 1 i he GMS toko mololo. Kamata ngā ue i Februari aho ulaki tahiwa walunima, whiunga katoa e whakahoko whatongia mo e tau e whanoa. Malo ngā ue. Pasiano tu ipulotu polu tere. Malolo me he whatongiani o kuine i he lakanga koe Principal Grade 1 i he GMS whanga o pilo revu. Kamata ngā au he ahauraki o Februari taha hiwa waluono, whiunga katoa ni whahoko whatongia mo e tau e tolungo fulu maa hiwa. Malo pasiano. Ipu Siliva Siare.
Malolo me helakanga ko principal grade 1 I he GMS Havelu Loto. Kamata ngau a hawao no sanuari tahiwa walfitu. Fiunga katoa ni whahako whatongia mo ta o tolngo full mawalu. Malo tsiribu. Wakalaiti kai taifo. Na ne malolo me potunga we helakanga ko senior inspector of schools I he lui official autohi wa. Kamata ngau a uraki February tahiwa hiwa tolu. Whahako whatongia whiunga mo ta o tolngo full matol ma he potunga we. Malo whahufonga wakalaiti. Litia tupu tupu. Na ne malolo me helakanga ko principal grade 3 I he GMS Hamonga. Na ne kamata ngawe I ha wahiwa sanuari tahiwa waluhiwa. Whiunga katoa ni whahako whatongia mo ta o ua full manima. Malo litia. Sustina Iloa. Ko education officer lakanga na ne malolo me potungawe wahanga malolo I whare hau I niwa top tap. Kamata ngawe a hawawalu February tahiwa hiwa walu. Pena tahiwa walu whiunga katoa ni tau ngawe me tau ua full matolo. Malo whafofonga sustima. Cecilia Whakai. Na ni malolo he lakanga ko senior assistant teacher diplomat me niwa top tap. Kamata ngawe a hongo full February wanoa whiunga I whahofatongia me tau e nima. Malo au bito Cecilia. Ko whakaosi ko Violeti Palanite Mafi. Na ne malolo I helakanga ko senior assistant teacher diplomat I ECE me he GPS tao ai wawa. Na ne kamata ngau I February wanoa whiunga I whahofatongia mo tau e wha. Ko e whafofonga o Violet. Whainga maria ko ni whawhalanglang ko kore pe koe me ki pare makehe ia pia me he kautaha e kau ngā ue koe whita ko kore pe ki he nau tahi pānga manua kau ola ke ni whakakato at malo au bitu. Tapas begi whawhalanglang e aho. Sadai ki mista ako makungawe, to kita mbale tunuk. Tapa tu ki pabikau tare kita evangelio. Pabikau tare kita niri tare ni metol. Sio betungawe. Aku lagi famal pe mo he tal watak pakat. Na si kamata ki pure tau katoanga. Katoanga mulmal. Mo wai e ki mawhana aho. Kai mafta ruaf ka mafta ki mana moui. Ki hula la wai to leba ki fatongia koe. Ki mo ia mole be mafi. Koe ko ha whakawhie poto en. Ko ki whatoka mea ben ki tau polo kalama. Au ki whakautua be he konga koe nei pe he kare kita koe ni o autohi ka moe ngahi ako loto e pure anga ki tau whaka apa ki kau pekia pana kuna whakau pe to pana ko mai koe ni koe ni pe kai ko whakau toton ki tau whae tau to whaka apa ki ni koe ni Te whitu ke kau I kuna kone ahoni. Oe wahenga maroro. He nau ke mo ui. Ke nau whanongo mai ke tau whaapa whai. Koe kau pehe matanga. Mo ai mafu pasi reo lahi e kau I kuna kone ahoni. Mo pasi mai. Ai e te reo lahi anga. Wakai anga. Uta ue whango fulu, tolungo fulu, maa losi e nau kei. Lau maali e rea o mai ke wawa koroa koe. O whamalo atu. Te ki whakaloloa koe ya. Ai peke ki whangari poto e peke ki whatongia ko niu mi te noa pe. Mafta e ruafi, ka maftoki mana maui. Koe ki whatongia ko niu whakahoko ia kau taha kone kau whai ako, ku ilo ako whita, me aia tō lahu ki mautolu. Lau I tau maha no whakahoko e ni. Pau kage pehe ia ko ha
fuaki o hapare. O whare a pe koe whakahonga o e ngā ue lahe ko na mea ki ai ai tātai whai whikau. Koe ngā ue whai ngata au whakahoko ki motoro ka whaako. Nā anga mahe ni maki he kuahiri, ai whaamu be ai whita ke whai beha no whakahonga o e whakahoko whatongia mawhatuki tuki au whai kau whai a kōpa me loki aku. Kai makatuunga i he sivi hu koen ki he ngai korisi. Pe koe SEE, Secondary Entrance Exam. Uka kapa e loto ia. Na e tau mai be, ai tuki mua, a bea ko tuki mua e tolu, i he tau kotoa pe, o whai beha no whakailongai, mo no whakahounga, o ngāwe lava mea, he te utangata ku whai, he whanau ko nie na hoko atu, e nau wako ki he levolo ko ia o he ako korisipe, high school. Koko, pamare mora pe mista, ake, te ui atu pe ngahi apea ko tuki mua e tolu koen, uraki wa tolu i he ola koen o sivi huki ngai. Korisi, aina whakahoko ki he tau wanoa wanima. O kore te ke pure a kope ka whafofonga ngai apea ko ni, ke awa mea mai ki moani, o maa wate ki whakahonga ko ni pe me whakawhalangilangi. O watu ki whakahaunga koe ni, whakafonga tu pēr paiseni o he kautaha kau whai ako, ai whita koe mista maroro ko Pensimani e penisa whiwhita, pēr pēr hoki he toni paiseni ko tarekita koe ni ko mau wahenga maroro koe ni ko te vita Clapton la tu. Toni paiseni, ki lava me ki hene o pāset e tau ki whakahonga ki tarikita, ki toki whakao ki whakawhalangilangi. Koe uloaki koe i he ola lele itaha i he siwi hu koe ni koe ki ngahi korisi i he wanoa wanima, amana ki hu ke korisi i he wanoa wano. O kumau ia ki he tonga side school. Na e lawa e nau toko nimangofulu ki he ako marunga tonga. Mo bati mai le ola. Koe ua, koe Government Middle School a Havelu Loto. E lawa e nau toko woful manima, i ako maalunga tonga. Te gono whakausi, koe whika tolu ia, e mau ia e Government Middle School a Nuku Alofa. Koe toko taha tolu, hofu maa tolu. Lava mai pure ako. Wato ipe moe prafe koe ni, e tapeba moe whawhalangilangi aho, koe whai ako tutuku fok. Kau ki ataha pe moe kau tutuku hanga kau pension kone aho ni. Ke mou hoko ati peho mou me mipa he tau kautaha. I mou tolu kau whaako kona te kai ke mou hu mai o me mipa. I he Friendly Island Teachers Association, i he whita, mou kata ke o lava mai o resi sita. Koe tau ofisi e na kui api lau toinu walo wha pe mou mea pe kia. Kau whamarola hetu ki he whawhalangilangi aho, i he mau whenga maari e kau iafe atu he maro pita. Maro whamaro ke whakalangilangi, rawa o whake ngahi whakahaunga, ngai whakalangilangi, ko ia ia oni. Kalangi tamaki rewa pia sopu e moa he whorau waka, whakatau mua ki loto nehi afu. Pia kuha whei rewa he fua, me otu motu lalo, o whakatau mua ki he uraki pua tarefusi, ki a koate. Whakalangilangi. Lau maari e lei pe mua. Ha tau hokat mua ki he porokalama,
toang e mua koloa mai kau ngawe ye potu ngawe ako mai ako ngawe kai pe ki university fa fonua tonga malo tabu mamo e to mafio ko fio tau lolo tonga tabu mo bawono ko tu yo tonga tabu mo tahini kuini na spau tabu mo tabu ni skalani prince po dol kalala mo fale ha mo fo tabu mo ha weki tabu mafi to fare mama Muhammad apole tabu pa mo tare kita ngau kalau mali saya sudah sidang tau taina tonga Dokta tariani mai tolu ta buat ki he vai sansala o e TNU mafto fare mama afa ke fata buni ka hu fanga tu he tala ka kato ko kamata ke wa ulotuni fa monu e ko loa ko to mok ta ka fu kata he fa feta ki to maf he ni taula mai ho tau hala fononga ne ngo e taulo fu e ngai fa ngata o taula vai a hono ngahi pore e la kai hono ngahi whainga taha ka tau kau whakataha e kamataanga o tau tau whakaako ki ua noa ua ono tanga i tui whikau whapawanga i atu e potungawe ngai mau whamaloba mo e loto honga ia i he tari e whawhe ke mea mahe ahoni o whai e tokoni whakalau maari e ki he kauwhaiako. Whawhetai a hono toe whakamanatu mai ho mau whatongia mamafa. Koe tutu ai mama pia ke whapapau o koe e lolo to tonu ke ulo maa ai mama o tutu he potungawe. Au tala monu atu ko hui koe ngahi whatongia ke huri whaki atu ki ho ma o whakekei whaitau pekina koe he eiki. Ko mawhana lahi ke kau whakatahamu ki mō tolu i he kamataanga o e tau whakako e tauni. O ke kaipuri ke au e mawhatukituke e whatongia ko mō fuesia. Na e kau ba mo i motuani i he whihikitaki holo e ngahi tūtuni ai potunga awe. Hui mai e whatongia na mau tuupe o tali lelei. Pe mau lau ko hawhainga maari e lelei ia ke ako i haata kaifo ou. Whiohi moha ka kaifo ou. Mo ui i taonga mo ui o kufo. O toi whakamanatu mai ho tau whatongia to tonu ki he kaha ho tau whonua koe mawhui ai potungawe ai whanau ako. Fia ke wakai atu ki ate ki mou tolu ko mou mauiwi ke whakahoko ho tau whatongia ke whonua i he tau whakaako koini. Ko whatongia ko tuk whalala ki a te au i tau ni o kulahi whau. Ka e lawa lelei i ha tau whengau e aki whakataha i hono mate aki e whatongia ki whunua. O kumahau inga ke ope atu e tau kātaki i ngahi whaka whiatungia o e whatongia. Ka koe pare e mau ia he kitaki. Ko ho tau whatongia ke tokonaki halolo maa ke whapapau i o gulo maa maupe ai mama. O kui kai kua whatongia pe eni, o ha toko ni ihi, ka te tau ngāwe whakataha, pe a kau katoa, ka eulo maa maupe. Ka whetau tau laki e tau ngahi huelo mama, o tau tutu, pe e mamangia i ho tau whonua, o fie mau ke ulo, maa koe oua e ahuina e whonua, koe lahi e longoa, o i kai ulo maa i tau ngahi mama. Ko ho tau ui e ke tau tari, ke fofoa e mama pe tutu, he potu te tau whakahoko whatongia ai, ke mamangi ai e whonua. Neo nge lahi hono ngahi pore, matua i hono ngahi pore i he kitaki, ke tau kai hono merie. Ko e ope o talango fua pe merie e tau amanaki, ki ha tāpuaki, e kai utungaki ai e whonua. Tau ko alune lahi hono ngahi kaunga fono lahi o tau kaunga fononga te nau tatau mai. Fie maulahi ke moutokanga ke o moumoi, ka ke ka hopo lolotonga e wholau, e vahe ho tau whatungia ki
ki ho tau kau ngā ue. Kua ausia e he toko lahi me tau whanonga ai tau mui e nau ngā ue. Malo ku nau ausia o ku mou kei mo uilelei, malo e mateake e whatongia me talango fua i kaito e whehu ia e ngahi wheitu kehe ne ui ki mou tolu ki ai. Mou lotu mai mo e tua melie ke mau hoko atu hono lelei ai whatongia. Talitali lelei mo kau ngāwe fo ou ko mou tali e pōre ki he ngāweni. Teu ke lahi e vi ke he ngāwe lahi. Hei kai hala ke uke he o whawhalala e ka hau e whanua he ngāwe o tau whahako. Ko ka whakataheni mo kau ngāwe a invest whawhanua atonga, fia he tau kau whakataha ke mahino, a whekau aki ho tau whatongia ki whanua. Pea kei whetai aki e tau whengawe aki. Whamalo lahi ki Vice Chancellor, me kau tiin, me kau ngāwe, o ku tau ongo i mālohi pe koe whakaloto lahi, koe tau ngāwe whakataha. Kau ofisa, kau pureako, kau whaiako, me kau ngāwe katoa, me he ongo niwa, me wau lahi, ha pai veu, e ua, mo ki mautolu katoa, o tau kau whakataha he ni, ko tau wakae, ko tukutukuangi me he tau ranga. Mo taktaha tuu ki hono tuunga, hei kai ke tau kapiteni katoa, kai taktaha piki hono whatongia, kai ngā holo e tau wholau. Ko tau wangi e laka atu. Hau whakatau wangi ke kei toka mai a ene alofa, pea whaka alumelie ai waha wholau ki wholau o tau whai. Tau whakaloto lahi aki, whetokoni aki, pea hei kai hatoe whoki ki uta. Kai oua ke tau whanua, ai tau wholau. Tala monu atu, he ngāwe lahi o tau hanganaki ki ai e whanonga loa e tau ni o whatu. Ko e whakoroa ia me ekini staha e ako, mo e ako ngāwe. Ko re atu, tau te pas ki e koroa o toa ma ki tau toa. Ko rea whakamaro, whakahoko atuia, e pure ngāwe, o e potu ngāwe ako, pe mo ako ngāwe, iskeri ngā ruoko. Ka moe misa ako mo ngāwe, Honorable Dr. Moare nuku, o koe whawhalanglang e proklaman. Ka moe tare kita ngai ngāo whalau maari e se suisiriana, tawa taina tonga. Wa whikau toke tā tare aini mei tolu. Mafi. Tala mo ka pui ka ufangat. E tala o whakakato, ko hake kato ngani. Kau whakakato a whamaro. Tau whaftai ke tu e lang. O mwhanga maari e whanonga ngā. Ka tau kawai he aho mau i ngani. Tau whailongai, whakataha. Kamata hau tau whakako. Uawhi uawno. Ko whawhongai atu. Ai Vice Chancellor. Ka mui kau ngāu e. University whawhonua. Potu ngāwe ako, mo kau ngāwe ai potu ngāwe he otutongan. E mau fie mo honga ia, he feitu una, Honorable Dr. Moare o Dunuku. Ko e minista ako mo ngāwe, yo whainga maari e ahoni, ka tau kau whakataha, on whailonga, o tau wako, o wafi wano. Ko tau kau whataha mo ki mautolu, tau aho maurangi, a manaki, hiki la e wholau. Ko maukoloa ia, whakoloa ko ke whai, ma ki mautolu. Whamaorahi ki he tare kita ngahi ngāwe whalamari e se suasiriana tawa taina tonga. I o whainga maari e whakakato e wau tāpuaki, o e aho mau ngani. I kau ngāwe,
mo potu ngawe pe foki no esit fa fonwa klo ma huinga ko tuku mai e ma fnonga muia ta fa klo ko ni e mateu teu mau pe ke ia halolo ke mama kai ulo o fa malola hieni e ka ngawe ai uruesit fa fonwa e dau kau mai mu tau tolu he ahoni mai no pe o tau kei ka fata i ono mamahi e ako e fonuani o kei fitai ake tau kei tau whikau aki e tau mate ake pe misiona ta tau e kau tare kita kau ofisako pule ako kau mai kau whai ako e o tongani malo ho mo lava mai ke tau whai longa kamata ho tau tau i he wafi wano o tau whao whatongia pe mi he tau ta kawhi tu kau mahuinga o tau aho ke tau kau whata ke tau whilo ngoaki hangei hano toe whakafonu o tau iwi ki hoko atu e tau ngāwe he kau takiako mo kau ngāwe me tahi yongo niwa waulahi apai weu ma funga fonwa malola he no tali ho mo wi e tapa kotoa o mo ai ko tau fikau maho igae o mai tau whakako koini e whababau o ulo maa ma upe e mama ko lolo uri e ahui na e funwa whamahuinga e tau whatungia e tau mahuinga tōna kia whainga maari e kotoa pe a lolo maa e tau hiaki e ulo maa e mama e whakahoko osi o singa maari e tau whakafotunga e tau wako i e poto whakapoto poto ko tau wangi e me tau mua ka tahtu ki ono tuunga ka tau furau e nista tau hipe boho mua e whakatonua e mau kailao e whatongia ono tau tai aika eiki mui whonua o ka fotu mai aika eiki ki hake mai ka kuhiko kupenga e kuangi mai e pureika wawalafo o uhinga takita tuu ki ono tuunga tuu ke waha tatau pia taimi lafo hei kai whihiri whaki e ngahi kupenga he kapau e whihiri hiri hei kai mau hamata eika ko tau wangi ia kamatanga tau koni wawalafo takita tu i ono tuunga i loho whatongia mo e wheitu ke whahaku whatongia e ka whemau tokoni tau tokolahi pe ka lafo e kupenga pe a lawe e kupenga i lalo e hola i kai o lunga ko ono whekau u kufi ukufi lawe uku ke loloto ke mao lawe hei kai to ya lato taha whakakato papa ulawe ai nau tau tai iho apiako ko moutolu tonu ke mou ukufi lawe whatalatala kai atai ngā ua te tau whakako ko tau wangi ia kamatanga tau koni whamalo atu ngai kufi kawako toa pe kau mai ai tapa ke ai lawa ai proklama ai honi ai wifi ka polisi maro la hi po mai ko le more atu ko ba go ya ha to fatungia i kai tuha mo wakai ko more atu o fala hi atu i ka nga we me yot moto ka pega motor go to ta ka heni a honi maro fa hok ta fatungia me ngai tapa ke
tawang ke mafi ene ke frafon kresi mai I tau tolu o ngai fatongia o hanga mai ke tau furaulo mama ke ulo mama be fatawang I tau mau a tau wako fon kresi ke tokon mai ki o fat tawa o mai ki he fra o se tau porokalama kahiri peni tau hoka ke tau him fra o si e rawa tuia e mele lawaki ko e principal grade 1 I chia maesa maufanga kahiri pe tau himi ka ko e keresi ko te fra fe e ai tangata e ki 5 kau tokta henli tariai niu metolu ke ne fai e keresi pe tau faswa fonua Influence. Himfaosi o katoanga lot fa fetai o a koeni ono ngeau ma fa himi ono no afa tu o fa a mai ai eki hono tempare sivi ai ngau o fai eke a lot of Filipe Fetai he whakaha ko eiki o whai totok o kui kai wawe ene tala ke laiki si a kofe fo ai kofe o kulau, ai mama o kohutu. Ko mei humu ai peau, tau poto I he tae hangu. Si omi ke lahi ho kere si fai ake pe ho mafi ke hoko ko leo lelei ko mama o hulo lahi ke mau famalo mau kamata mai afianga ai o wa koe pe mau salute mo fa apa mau fa mau po mai afianga ku fai teunga fai popoa ai nga wen ne ho mau ngatanga ka mau ka ba mai afianga o ke finangalo ke mau poto ke finangalo ke poto ai fonua mo kuanga mo mau hako ko finangalo e pau ke kau mak mau to ala male mau ni he minister
Hoi ako mo ako ngā we, pa mo kau whai ako, mo kau wako. E ako mau whawhetai. He ka ia wange ki ha taimi, pa mau hange koe tau o King Solomon e. He la ia au, he lau tohi. Poto taha pe au he hatu ihi. Ka kou tala atu, koe muna e muna. Koe kaimatangi, koe koto tai aonga. Mafi, tokanga, ki he apasia ki he otoa. Nang pehe mau whamau popo. Te riu pea kuonga, mo e tō kuonga, hala ataha mau foi. Mau kau mo e awhiana. Ane au mau whanga tangata, koe awhiana e mau mama. Wafa peho alo, kalaiska ko mau whamo ui. Amen. Pa koe keresia e ko siso kalaisi, ofa e o toa koe tamai. Whiohi o la maari e maoni o ni, e te tau tolu ko tō pē, whaipea tangata. Amen. Maro. Koe lava katoi pia e tā programa whamawhalaria tonu koia o e hauani. I he oa loto whawhetai o tau whako ki he wanoa ua noa. Ai potunga ue ako me ako ngā ue. Pēwhoke University whawhanua tonga. Whawhawhunga e tuka whawhatongi e hauani pia me he Tonga High School Indoor Stadium Complex. Me reti o mo televisione tonga. Whawhatongi atua te msiane mani pēwhoke a maire tauwha. Pēwhoke a pesa kolamatangi. Pea mo soni rohi lama. Pēwhoke a sosai a mau whapea lorohea. Kou Kevin Lea. Te mau tatau tuhe katau whoke i whise. Tau kau kua te toinga ngahi whatongi a ahoni. Maro.